in the short notice where we have invited you and for this press conference from Sengkasi Khmer. I am Paya Bisendran, the Assistant General Secretary of Sengkasi Khmer. We have here Dipshalon Nongbri, the Vice President of Sengkasi Khmer, and Hamar El Kharma, the Cultural Secretary of Sengkasi Khmer. As you must be aware that Sengkasi has completed 125 years in November 2024. So throughout the year we have this celebration of this 125 years and by conducting different programs. And we will close this celebration on the 23rd of November 2025, this coming Sengkut Snem. So one important event that the Sengkasi Khmer is taking up that will be held on the 9th of November this month is the erection of the commemorative stones, monoliths at Lum Suprameng on the 9th November. So on this issue, I would request first Deb to highlight you about the programs and the event on that particular day. And then in Khasi, and then I would request Hama to say it in English. So please. Kubejbun ba payang Tanjang Secretary ba Hamar Singkharmar Cultural Secretary mga Vice President ng Sengkasi Khmer nga priang sumbai pi baro ko ki print and electronic media siya kadika program pen pathai khuwarlem halor ki program ki jongi ki bamanta video and manta news nem kuma pite bigila seng ya Sengkasi ha ka arpulai trik November khat praspa khane pundai kajing thmu ba kajing angnut kolong ban penek pensa ya kajing long tenrai ku kajaj benriu kalong na do ka culture do ka jing niam te ha ka panim kong jing hak snem ka jing stang nin kong ki khan rimut ki sama idwi e jang meriu ki don ki jing ade bajan bahabat ka kanhun ngi niam ki pardo prasnam ki berngi ka niam unitarian bat bermosnat ki don ki jing le ju le jan ruban pinjan bat ki pardo prasnam ki ba don ki jing Christian Methodist YMCA but kata kam simla orlong wala kam simla orlong ru kini ki ba ban penek pensa ai laka jinglong kerpang ka jak benriu khasi ke jungi ki turbe shakmat hot ki le gendu ya shibun ki jinge ha ka jing nur ki jongki ya ka lengkha ka bayar hendai kim simla kan randin ban yele persha ya kanong rim balawan sensyar donbor doli ha kidak he jong lightly ki em kiwan ha kadur jong ki merchant nong khai nang taki way par em nang taki missionary kemut ki nong elap balai pat em nang benda ubayang nang taki military kemut ki sipai ki swar ho kita ki lightly kila trai borba ha gani kari kajongi kari be ki blay wala kataru kita ki kinongseng Sengkasi kimshim lakan randin kisay bluit sa way po dak em banya kun persya ya kita ki lightly ki em tagalong dakata ka movement kabalong gajiya ki persya ban da ka banya penum Islam henry ban say labuit labor kat kum gajingnang jingtip jisungtu jing sempang ban penne persa eksemong de kumta mentaw ni usnem kolong kerpang nomor ni ladap pura sispa arposan snem karta nadu pala seng Sengkasi nikmen bakilong chwa jumi kilaseng namar kat kum gajing thmu gajing angnot kolong mangi kilong din miso kade ka badai ba te kumta nagbanta kajing rakhile kemen pendon burom gajing dap sispa arposan snem sibon ki program ngilale hak baro sisnem kidan ki program ki paper bangan jerlut akani kapor menta pin kan sim ni kapor henry ngai skwa bani thu efi ba ka program ka bakrpang tam kalong
kajing penyeng ya ki mau nam mau bena hak ler lum super beneng bakentang hak khandai trik jong unai wing mentau senen hoi ki tanat sengkasi senrai nagbriu nyung trep nyuskum kila senyang hi dak bor kajingla ka jongki bati mau bena kila poilot hang te ler lum lapendiang kasulong bah ka khandai trik klem da pendon kam ya ki bor machine ki crane kini ki dai ki ban khle ban penyeng ya ki mau hende da bor met brio ngange ba mapiru kum kinong patai kubor pinwan yasa kilang ban peni ba hagani ka pateng ko menta ngilong ki badan bok hadu kata-kata ban yo iba kumba saupoi tam teli ki mau bena on penyeng haklar lum super beneng bakentang bagin pelong ru kata per mau bena sagoi pat hakani kari song pedeng perthai kari be ublei talawer so pedeng hoi nganum kren sapang ki wi ki phang hendrei ngai skwa banong ni phi kat kum ka jinge tanrai ke jungi ngidan ke jinge dei bajan bat ki mau ngidan ki kerteng baharu kom ka bangi lejer kidan ki mau teneng ki mau keneng ki mau for nangta ki mau pun ki mau bri ki mau put ki mau niam ki mau siing nangta ki mau khan bat kumta ter ngan yu tu ipi kolong ko sung tanat kolong ba lap sisha kat kum ka jing start jing lap ki ka start science ka juk ka bamenta haba kilale kata ka pita carbon dating ya kata ka jing ti jing klong ka bolong ke akti no long lale ka excavation na kati naka benda jong lung so beneng la shem bangilong kita ki khun benrio hakani ka sti ksla perthei ki bandingkong ki wan hiar ki shong sinong ha kati benda jong lung so beneng kalong ru ka jing sarong ya ka jai benrio ka jongi lawanong bagi di bangi hakan on tang hakani ka jella ka bi ki jongi ka ribi ki blei henrei ru aka doba asia te namar kata nakwa banong ba lada kisha kapor ngan se thu pat se jumut jang ma te mentanga laban ailat lem yei ba hep hamar cultural secretary ban highlight lem ka to ni Kubehi ba dep juru iba paya ngakashai so good evening to all of you watching this program. Thank you to all the media teams that have come today. The reason for our press conference is to let you know that on the 9th of November, that is this coming Sunday, the Sengkhasi Khmer, as part of its 125-year celebration, will be holding a historic event at the sacred summit of Lom Sopet Beneng, in which we will witness the erection of over 40 commemorative monoliths in the sacred, around the sacred sanctorium of Lom Sopet Beneng. This is it's going to be an event which I think is rare in today's world, and under the leadership of our leaders like Badep and the GPK, we have over, as I mentioned, 40 branches of Sengkhasi and Senrai who have already brought their monoliths, and they'll all be erected on the same day. So we hope that you will share this message, because I think alongside the message of Sengkhasi, which is to stand firm on your own foundation, to grow from your own foundation, Lom Sopet Beneng is a very special place. As you know, we believe it is the origin point of Neutrap. And along with the belief is a deep spirituality that lives on till today. Every year we have the pilgrimage in the first Sunday of February, and now this event on the 9th is going to further consecrate and bring more positive energy and foster greater brotherhood within the people of the state, and it will surely extend beyond our borders
and inspire other indigenous faith groups to keep pushing forward, knowing that in today's world everyone is beginning to understand deeper and better that we must grow with our roots intact. So Sankhasi was formed with this duty, and today 125 years later 16 young men formed it in 1899. Today we have over 300 branches of just Sankhasi, and to have this event shows that anything that is powered from a deep understanding of yourself and what is your inheritance, the intangible inheritance, is going to lead the way forward. And so we are extremely proud. As Badip mentioned, monoliths, megaliths are a big part of Khasi culture for different functions to lead the way. Maupor, then the Mauniam, religious ossuaries are there. So in our way, Sankhasi is continuing and playing its part in keeping alive even this tradition and in the most sacred place to us. So in addition to what two of our members have mentioned, on this day, on the 9th of November, we will have the governor of our state to be the chief guest. So hatukasngi dono governor ulat jogotela ruan man saki but ruan ko kongsan hatigasni ban nakaliang jong ka sengkasikimi kala penbet lunti kendiat ki kendon nakabenta ka jing penbenayar ya baru kan ka program kan sedang dulu ko program step mar bangi haban thungi tu ki ma bana sanam jungi nadu ka program step kandon kaleniam chua hadin kita jing leniam kandon ke jing keren bat mi sayo ban sedang no ya ka jing thung bat peniang kini ki ma bana sanam te po clear lum super beneng kajin si benda nong be jaki ngidon gini ki circle ki jeli bat kitna seng kini ki jeli kitna seng jora kini ki ma bana kadi ki jing simbata jongki ban peniang ki ma bana ki jongki kumbala kren kudon saupo waitli saupo waitli but kabangi kerpat ya borfet kinong wan simbenta kalong ba ngin nom sha ban ki kali sha clear junglu ko ba jengai ko ba sispa mita rai gadon ka kerja ka ba kamlong badan nang tu kibala banyai kejat ka simpor ya tang 1 minit pun dah kejat sejeno di kini kijing penbaik kunci kijungi but ngi da terpadu ya borok bon simenta bagi nong ki badan ko don rom namar buka surok sti kelong ko bakim kan lada kamdon kar ko nya kali ko paka ban pun sti kamdon kijing deng kali so kabangi kerpat ya borok kolong ban but di ki kendon ki ba kaseng kala penbena bakindon ki volunteers ki nong yarap kam ki ban penbet kinon ki jakayeng kali hapo kapenta ka bodon kaseng ka Swadeshi Darshan kapan yang kini ki yeng ka ba lembaga skim ka Swadeshi Darshan do harum antara don ka kanja bolong madan hang tu ngin penyeng kali hang tu but borok kinon simpentai ki habanya jat kandir pos desa clear tu di nakaliang jong kaseng kimi ngisim bugini kabun ka kabu weri pi ki perlok ka kilat patai kabur punya tonlang bangi hati kasni kajing tung mo ong menek sedang duduk prabaji mestem handre ha kapur live ji ngiayo kajing munjur na ulat jong celah bau wan pete por live ji di kadon kediat program di bulan ulat untuk kadon kajing pun kuburom yu but kawan simpur masih teng jantai bar hadin kata hadin bangi ladat kata misal nang beteng pada ya jing penyeng ki mau benasana di ini kejat ilong nakaliang ga jemput puna nakaliang juga sengkasikmi but ngit ba jungpi ingin la ban penayar ya kini jing pentip kujungi dasi nakaliang jumpi pidon kuno kumbalong kini ki mau benar ada lupa stay nekin dalam hal tu kesini kita kim mau benar perfect semula keren nakaliang badep kila poido stay ngira bu lupa hagi Jakarta Bantung but kerang makadum sim ke por ngin tung ba ya terus ni kendai tu
ini mau benar kita dibayar cuma tak suhan fit up kumbolong namar ba kadan ke jing sik ham mensim bani sim na ke jing rakhi pendan burang ke jing sidap swar sansnem te marsun penbana hi pendan kata ke jing atung mau na kita seng hi mon ladi Jeli. long ki jeli kita seng kilawan hi ban les mubha ban Lots. no snyang nalaki jong ki bor kat kun kijing la ke ban ora ki ma bro ko gila don mentang tialum lapoi hakini kitio belalai bro ki santali ndertali kitio kijing penpoi ki ma buna kalong bisir hemba na community ba khandai trik kumbala batai ba payaru kanlong ka ba songkun songblei badru kumbai laong kabadan kam kalong banginyari la kuburam ba ki ma buna kalong bagila senyang hi kat kun kijing la kijing Andon kai ga benda jong ka dukum le niam namar wa ketemu benda dengan ka kunian kamnya ka bunyu isu ya kale niam kale rukom ka ni hatu ha ni ka sngi jong ka arpotrik kandon kanu ka ba kum ka sengkasi kan kalong kum ka dak bun pin km yang ya kini ka kam ban pin mau pena ling ba ka do jong ka niam kale rukom tidak ban batai leng kot kum no ka le niam kale rukom kanyat ha por ba pin yang kini mau pena Kau punya tu pihak ni bah nak kalian juga sengkasi kadoni kenuhun juk teman kisan, but haswa bangin simi kini karai, ban pening kini ki mau benar sanam lelu sobat pening, ni dah ya tak kenong ke bisa, lembah ke ki belai long belai ki jungi beliau ya ka jing raji ki jing bunjur ki jungi, mana kalian juk teman kisan kila pendek ya kini ke bentang. Di susu kau punya tu yang ni bah ka apa trik tu ni punai beladep, punai September. Di ngilala ban penyeng yang mau benar sanam jong kaseng kasih kami. Sedang suan mau benar sanam jong kaseng kasih kami. Di ngilada penyeng kata putrik bagi benda jong kaniam borkot ngilada kata kasih haka putrik jong berai beladem. Kila long ki ba kidak kisin ki popau lomba kalian yang kini kibala da penjur kibala raji kiblei long blei. But pumjuru hakani ka khnai terik nomor bagi don biang kecing peteng kecing ladiam menstep ngomong ibi pravji di ngiladap ya ka sing lupa pravji praspoa ngisdang ya keladiam ka kenun kita mengisan lu kecim bentav yang ya kani ka bentaka ka julong hi ka benta jongi kum ka jai dunru ikinu ki kam ki mangi mus kaman kan don suahi ka pusko ka snap sublei trai kenta unong bu unong tau yo ya kecing pumjur ti te kani ka benta kabaki teman kisan juga sing sikmi in pendap atau segitu. Kay susu nalor kata ke jingkeli jong ibe na ki perlok jungi. Kadang ke jinga dei bajan kat kum ka jinga ke jai bende jungi kadang ke jinga dei bajan bat mau. Te pini nadu basnang ngayui namar ba nadu basnang bakinya penkre ban penbiang penbit igimau ban sei igimau kadang dak ngu kadang badak bik sedang ban mi nasional ban wara ini mau sekalian numru idran da kango kadem ka duai pirat ka keren khana but daladi nga sakiru hak porba ki poi gidi ki mau nalaki jeli bik ka seng beru hangte kim sim lawan subu no bread putuk kumto hende gidi don hi da ka duai da ka pirat but kaba onlong salon sar golong kumbulong ba paya ka kanhun kita men kisan jong keseng hakatuk sni gidon ke jing pelik kerpang da keduai ke pirat ba ki ige jing pelik borkhoi kelong da keren ke khana per snap kaya sa ke pan how blade try kan ra